Ayo konkwasa me Poloo baby mo hobby aha intenden ehwe ma munya abota munya na mankasa me na ma twere nda ehwe ma ba fum me ye fum and then water my lettuce ayaka lettuce abaka so ay lettuce aha intina more water me no bayi na odam pede be chode yendi azaga na yankasa ye de ye dua na makomo so mo ne no oya asefem besi ababia na won sam le trend into konkwasa mo retwemo ha mo twemo ba ye boto dem po twemo mo remfi de oya ATiGYA T.V or YouTube aha ko subscribe ko like comment na share fam na eri akọ Facebook na Instagram or ATiGYA T.V Ghana aha ATiGYA T.V Ghana or Facebook na Instagram ada wona as mo twemo ma ba na me ka chere mo twemo ho ba me cho moro ko na ade nzam water kaka na munsu ne sana je meji aha nsu na asa mo do to nchen nti ehwende be se bo friend no Rosemond Brown oye Akuapim Poloo na hu tawdinye Akuapim Poloo na nsemu atijafo enwa eze hu na yeti nsemi olokodo mo ole trend na ade na ode ye pinbe no na nya bo tedi mu details mo olokodo na eze bro finally mo ho no wa ba na onye nyiyesem oya asefem ma fa aba be kan won sem bi ma be che wona adwen ana wolo so ana wolo pocho nti mo twere ma konteti awaza nyumtufu no bi aba powder aba pocho sinitwefo bi so aba pocho na America kosi 100 mankasa mama makor ono de ose opepere oye Afia Shwa the nigga Afia Shwa nigga njo ose akofo ne ntambi amntambi yim nizin boy ntam ose onyankopon akoza into wa kantam de gude so obo a nyankopon je ne nkwanfri ni sem chede asem ni sin of Poloo the Poloo mele na anya ade pocho ko hu de mpanyinfu na ko pocho de anya de police wa to kere was wa to afanya asem o twene asem abaya asem na olu jubilate amafo hwehwe na bade abin to olu jubilate nkoporo iden an oporo ko iden nko ono akan de na kire oya asefo se be ne nti Poloo na o kire Afia Shwa so kan che otufo ente na kote se wo council se kote wona ne nsemu na wa basa let me free Schwarzenegger na mroko honorable Hobson Adoye Empress Gifty na husband na mecher o say ne lawyer na misleading what don't plead guilty o say uncle plead that but na the man no ye npo no de say na asem kra go plead guilty that I then and that dey nye guilty in terms of lawyers plead guilty and also plead guilty so papa say on a don the lawyer no misleading into Ghana for ye for be for ntu ye for na mo retwe makoka asem foforo bi oya rockstar come you say obey ni dread no off because of Poloo inti ono so kadam Poloo saga na wale ne de wako demo when social media or nko padu demo wale wako social media and say Poloo inti obey ni dreadlocks because opedo won so free Poloo na na bigizuga ono so dey about what say single mother single parenting on the formo no no ko yini bompo ko beden na wallet if ni bom for some obeden into court tina sa woko up and down ko once no there 90 good days na Poloo or kwa kodem ko de fiase no de so lesson na na aje konkwasa me say nka na nka pada mo romo na mo twa your friend photo shoot na mo hwe mo Poloo ni ze kosia minti minye bi nti we che dem tuofo sugar titi on chali bia na Poloo si ye nso ehu de do na aba sama sister nti che one and the one konkwasa mle mo one Ghana fie mo one mo poncho ro ho ye nto ye mbo oya be fo stala ba ya yesu ye tra dodo nti me so onane ATiGYA T.V wo YouTube na ATiGYA T.V Ghana, Facebook and Instagram. Nenda zi mo kumasi na maba mara fami. Inti mo shemes na letters na inda mulu dia enwa letters na hunde mabde na mo wote kakra. Ehwe no won so obele do na chede
edwuma na ye record no nti amama in the next eh in the next be 3 weeks oh bon why come if you want man there it's too fu na de emma infu no on Facebook nti tutu no hu de no say you is the point kodo mututu but when ya do bibia ye be fefe ayon konkonsa amonkoten ana ATiGYA TV nkoten ni etim zin konkonsa yeso so bebia an yetim ko bebia poolo efumu filling station info na e pia konkonsa info mu ye mo for different angles in terms in homa from ajon konkonsa ma jode there the latest trending news in town ajon konkonsa and hade na mo de boss na making a polo na won sama orutwagu na maza bro na ma kenwe na odam dan kofu bi ase shede producers na wayaze mikri wayaze all the way from Accra ya bakumase enwa no sha bi betimi apa na brongo for one hwe tamale wale yenji yendi enwa Cape Coast Muziringa Ivory Coast Israel US country bia ATiGYA for say etu janti baby pedi robi an hwehwe nti mo inde depende 3 weeks 4 weeks e be shia mo inde am 2 enkwe